Dan ni tatang yu dito, Rona. Ha? Ni, awan nanang. Nagkuyog da ka ni Carding Arimwar. Ay, sumra kayo Ay napanandag ay. Ada ka no darayan da aparte nanang. Ay, rabiin ngam awan da pa'y lang. Wan nga rod Inawagak ni Carding itay ngam di na mat maibaga no anya nga oras ti awid da. Ururayan na ka no ngamin ti desisyon ni tatang. Hanyan dagijay atat tao. Di dan samot pampanunutan dagiti kabalay dangagdanda nagkadakwada. Ala, umyan kayon dito'y balay nanang. Huwag, makaamumot tinjay amam no awanak asang putan na ijay balay. Masaduta kaw nga gaway. Beer house mo ti imayan tayo, tatang. Huwag, taagilibre ka no ti kumparek. Di unay. Tamangan mo di untun kabalan tagawi, tatang. Tabailak. Abay kumasaan. Dahito'y pa'y ti inuman nyo, mga podi. Nek. Agdapay lang ito'y inuman mo yan, Nangyag ka ba lang? Jay big time akong parem. Tinangibaon kanyak, sir. Thank you nga raw, ading lapsat. You're welcome. Anyat nagan mo? Gudo. Siyak ni Gudo. Saan asika? Dahito'y kadwam ti damdamagak no anyat nagan na. Kwa, siyak ni Carding. Carding gayam tinagaling mo. Ay na, papidil man nga rod. Alay ko, tiping-ping ko ating. Di mo pisalay. Suplado. Ay, saklang iti, pislam tiping-ping na adang lapsat, ta saan nakasuplado? O sige, pagbigyan ka. Ay na. Nagwakay. Anyamat day tarumpa mo, tata. Very oily. O sige, panawan kayo, pay. Tasi kasuk dagiti daduma pa'y a customer. Nagdadakkelan na ito'y 2 botelya nga arak ay nagdatata. Sagay sata ka, geng. Kanya, ay, jak ka bagilan tatang. Kat no good 14 dayo tamay sabot eh. Basta, ibusin ta. Ala, taga ka din. Ha? Ay, tatang. Aran, maminsa mo ilakas taon. Sa mga karayaw. Inang ko. Ay, may kano ko daw. Di ka batay. Ay, at sino ka? Siyak ni Melissa. May sak nga unano. Uwan ba? Amo ka. Tabas ka kagaraw. Nakaturog matantapugi akadwam. Uwan ka raw. Nabartig kami na. Siyak, takin ko ko iti da ito'y apag-inuman. Naawis tiriknak ngay masidagkan ka. Gapo dita na silap atok-tok mo. Isa naging teresakan ka. Kaskan ka ngamin, dagiti weakness ko iti may sa lalaki. Weakness ko ti pultak. Balasang akpay ngamin, si Kangay. Kuka. Agure ka man. Agpaiso ka dito magbagam. Kukwam na ito a beer house. Wen, ado ti negosyo. Ado ti kwarta. Mabit lang tayruar ko ti wallet ko. Tada ipakitakan ka. Daytoy. Kita to'y passbook ko. Nagdakilan ti karagat yung passbook mo, madam. Saan pa nagpalastog? Ngam ado ti urnong ko, pultak. Gudo tinagan ko. Saan a pultak, madam? Ay, sorry Sorry, Gudo. Ada ka din asawam. Kwa. Ada.
Ngamsan kami nga agkasilag. Agdumati silid mi adwa. Anya, mabalintag pa siya rin yung balayo. Ha? Wala madam. Mabalayin. Di kagpadlaw sa asawa ka. Di mo ipadlaw akras nak. Ibagam aninong nakway. Wala, day talaga yam. Awan problema. Anya? Iawid yun ni Madam Melissa, tatang? Wan, kaipilit na si sumurog kanya. Na inlove maganya akong karday. Anya? Kasano nga rutin ni Nana? Ha! Makamu di na. Pasurutak latan ni Madam Melissa. Taado ti kwarta na kardeng. Tatang, ay sus, kitaan nyo Taamangan no delikado taramidan nyo. Ha? Saan? Pagbigyak laptan na. Ikuyog tangagawid ka din. Ngam igay balayaw di pangidirits ko ang taringwana. Taamangan no makadlaw ni nanang mo. Anya? Ay sana? Diyak kaya tatang. Amangan no ang gatap ni Rona kanyak. Anya? Malamalaga. Igay balay garudan. Kipapalan ni Madam Melissa. Itala sumangpet ka daw. Dua nga aldaw adi ka nagawaid. Sino day taubeng akaduam? Kwa, anak ko iti bunyag ni Melissa. Anak ko iti bunyag. Isugay inanak ko iti bunyag. Idi na iran lang awang ka iti. Ha? Hello, auntie. Kumusta? Nasaya at mat. Kaya't natagpasyar. Iso nga, ingkuyog ko na. Kaya nakakanumag am-am mo. Anya? Oh, Melissa, agmano ka kanya antim Asofina? Waninong, agmano ak Auntie Sofina. Ubanak man gudo. Esos, saan mabalin? Sa mga nung makita na sa asawak, Melissa? Anda ni bakit mo ikilikod ti balay nyo? Agsibsibog kadag iti mula na asabsabong. Alan uban akong gudo. Kaya't ko tiyag paubakan ka. Libre ti inumam nga arak ijay beer house ko. Intay agsyat no malam. Kaya't mo. Ikaw na. Siguro. Ubanak man nga rod gudo. Nga ruday. Oh my God, Melissa. Nagmayat gayang ti mauba. Nang Rona no pultak ti mangubakan ka. Gudaw, nakita mo jay walis nga. Nagpaubakin ni Ninong ko, auntie. Agpampambarba to'y anak ko iti bunyag bakit? Kaya natagpauba. Apay, manot tawan ni Melissa, gudaw. Ubing pa'y day bakit? Sa nga pulong sa laktawin na. Sa nga pulo nga, imposible Oray unano ni Melissa, nga madlaw nga addan edad na. Madlaw mo matiubing kan saan Ay na, ubing pa'y nga raw. Iso nga agpapaugba pa'y lakanyak. Bakit day kayon? Agin uubing siguro Kat no natanganan tirupa na. Mature, tirupa na. Iso akas dyan bakit? Nakalas ti itsurain nyo itay. Hinubam day dyan babae. Ay na, kasla anak ko ni Melissa. Ta anak ko nga ro di tibot niyag. Di mo ko mapagimunan, di ubing. Agin uubing nga Ay na, unay ka na ya. Tila pag-imulang. Ninong, nasakit di sakak. Ninong. Asas, abay nga agpilay-pila ka. Ano ta sakam? Nasakit Ninong. Anay ka, jak makapag na. Natudok ka dahil wano na. Apay,
At darayo mamaw si ka, Melissa. Ha? Awan, auntie. Ay, di nakawagan iti antay. Tauray basit ka. Madlaw nga dan idagmaw. At dan kurat-rat tarupam. Ha? Subi na, saan kumama ka sa ti panagsasaum Aba, anak ninong. Nasakit ti sakak. Ay, di ka agpaubay ti asawak. No nasakit ti sakam, agtugaw ka lang dita. Apay, ubing ka, akon di paubay ti asawak. Alala, umay ka, Melissa. Ta, agtugaw ka dito yung sofa. Ta, ilutik ti sakam, uwan. Uwan, ninong. Hello, Tatang. Hello, Kardeng. Agrobot ka tayong tamarin agsat. Ha? Sa peon kwartak, Tatang. Sakti makamaw. Basta agrobot kan. Sige nga rod, Tatang. Ni tatang Jackie nasaritam iti cellphone, Kardeng. Wan bakit? Agawa awis. Makpan kami kano'y jaili. Anyad ko nyo, agbartag kayo manan. Saan? Income lamangan iti restaurant. Ilibre na kano. Apay ngay asikalat awison na. Da kami ngay mat kaninanang. Ay, kwa. Itik outan da kayo tulang, Rona. Ibagak kini Tatang. No kasta, nagkuyog manan ti asawam kan ti ama, manakaw. Wala nang, inawis ni tatang ni Karding. Ilibre na kano matamangan ni Tiruar. Pat-pat, mapandaki di manan aginum Ha? Kasla di kapailan na iruam ka dagi jay adwa. Basta nagkuyog da, arak ti papananda, pat-pat ma restaurant. Wan nga rod Ni tatang mo ngamin, awisan na ni Karding. Jay kit di mat asawam di na pay amaw apagkadkadan mat di amam. Nanang, Inawis dalaang mapan matadagusan. aywan, nagawid ka din jay bisita ni tatang nga anak na itibunyag. Ay, jakam mo. Tajak mo't ida nasang putanan ijay balay itay. Napanakla ijay istor. Ngam awan damot tan idinagawidak. Di da pa'y nagpakada. Ingkuyog da nga ta dya anak na itibunyag. Wan siguro tawan mo't ijay balay. Ngam amangan no agsublimanan day jay. Tada pa'y mo't ladagiti kawas na ijay balay. Ngam imbasura kong. Ha? Masurunak iti day jay Melissa. Agpapaubaki dyan kin ni tatang mau. Aniya? Naimbag no saan nga agipulong ni Karding iti asawam, gudo. Saan? Biniling kong, Melissa. Nasaya at nga rod. Ay na, nainlaba ka talaga kan gudo. Kano ngay ngayatan na. Kaya't naklat saya nga uray adan asawak, Melissa. Wan sinaamon ni bakit mo tadatantiag din na. Anya? Ay, sana mabalinan, Melissa. Diyak magkaya nga agladi ni bakit ko Kaasi mag, sapay adda sakit na iti puso. Ay, kukwak nga rodlatan ati umapapal. Sana bali, ta kanayon kami nga umay dito yung house mo. Ay, sabagay. Oray di kan sumuraw di jay balay, what? Dito'y latan ti pagkitaan ta. Siyak ti umay dito. Amangan ngamin no makadlaw ta asawak. Okay, sikat ti matungpal gudo. Basta ibingayan nakmat iti oras mo Well, kanayunan may ti umay iti manugang ko dito. Sige, sana bali. Talibre ti inuman kan pulutan nyo dito Agyaman ak, Melissa. Awan ang yaman na. Basta parakan ka. Ngamin, love na love ka, gudo. Tatang, nainlove sa mo tunayan ni Melissa kada kayo. Bay amaing lab karding. Tapno libre ti siya ta iti beer house na. Nagmayat nga ro, Tatang. Unlimited ti shot ta ijay. Pati pulutan ko na mabaraw. Un nga ro, Tatang. Basta di ka ipulpulong kininanang mo
Tano ipulong na. Ibaga mo laasikat yung mga sungsungsung kanyak. Anya? Runa, ikam ka din ni Kardeng iti kwarta pagin inom na iti arak. Saan mo't nanang? Iso nga rod adya kikikan, tamok ti kinaurur na. Nga milibri mo ilata ni tatang. Awan mo't kwarta ni tatang mo, jak mo't ikikan. Anya, nikat pangalalaan da nga iti pagsasyat da. Day tangarod ti pakas daawak. Tauray awan kwarta ti amam. Makasyat mo't lata. Agasam, minalam ti ipapanday jay ilay. Pasaray parbangunan no agawid. Awan nga rod Pati ni Karding, problema nga rod ti asawak. Tagpadadamutan nga ur-urkin ni tatang. Kari-akari adinan ulitin tagbartag. Nga mawamutlat at matungtungpal na karina. Ay na, nagpadaan dan ay iti amam. Iso nga agsagana ka man, Rona. Tanurumarda, surutan taida. Bumabakan, Melissa. Tanak-tangalan tilupok amang saksaklot king ka. Sana pa'y anauma agpaspasaklot kan ka, gudo. Sika talaga. Nayunan nyo ti pulutan nyo. Tagpaluto ang iti special apulutan nyo. Karding, agsao ka mo na. Nakaululi makadita. Awan mo ibagak, madam. Amukod. Kayat mo ti adda ka sarsarita na. Kayat mo ti adda mo't ka table na. Ay. Adda madam. Adda. Mabit laang kaya bakti kabsat ko. Ha? Kapsat mo? Ay, oras sana, madam. Saan ako nga mangi table? Balasang dayjay akabsat ko. Napintas matlakas kanya. Sana, madam. Sana. Okay nga rod. Ano sam nga rod ti umapapal ka da kami kinigudo. Saan ka di gudo? Ay na. Agak ka lang, agak ka na. Bilis. Ipay. Sasama. Kunak, tupay ka. Nadama di ang makasama. Dito ay gudo. Bakit? Dito'y gayam tayuyang yung kinitatang Karding. Bakit? Na yan ti kastalang ayo iti dayta babae. Anak mo iti bunyag kunkunam. Ngam babae mo't gayam. Nagkil na ti panangagak nakin ka. Ay, bakit? Ni Melissa ti aking kuko iti dayto apaginuman. Saan ko babae? All bound! Nagamala, sigay. Itad kon ti wayawayam gudaw. Aramido mo ti kay kayat mo. Agsinatan tapno na waya kayon iti dayta babae. Ay, saan asufin na bakit? Di ka nagsasawi ti kasta. Sikat ay ayatek bakit? Ulbod kamat gudo. Kunam asyak tay ayatem. Kunam asyak ti pilyam. Kunam asyak ti dennaam. Na kunam ano makan iti agat bakit nga asawam. Ngam ita kasta ti bagam. Makitam ti kasta nga ibagbagam gudaw. Saan apo doon ita? Kat no idaw-dawat na pa'y amabalo ko makanaon. Di ka mamagamit iti istorya si Melissa. Saan atila magbagam? Agpay sumet. Imbagampay anaang doon ti asawam. Saan ngagdigdigos ko nam? Anyo! Saan apo doon ita bakit? Di na mo pataksin sa asawa Melissa. Nakamot tayo! Pinadakisnak ni Melissa ken ni Sofina nga asawa manang biyanang. Iso adandaninak sininaan ni Sofina. Naimbaglakit din tanaya ayok matlaang katimpakitak ti panagbalbaliw ko. Iso ay nawat ken pinakawan nak matlaang. Alakastan ti pagayam mo, gudo.